Nande bapa turang resnina tetap kejuah-juahan enggem-gemi kita, janah tetap Tuhan berikan gegeh simbaru man banta guna ngasup kita ndalani masa puasa si 40 hari enda. Ibas minggu enda kita memasuki hari minggu puasa si keempatken. Minggu puasa si keempat kenenda igelari emekap minggu laitare, emekap minggu sukacita, kita dengan anggur deherna kita guna ngerayakan kekeken Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dake pelajari Mazmur taenda guna wari minggu puasa si keempatken sinehen tahun B wari minggu si semal 10 siwah ayat sada ngasa ayat si petelukan emekap halaman 250 nada dasarna ibu kami do sama dengan E. La do si la mi re do si la do mi re do sol fa mi re do re mi re do re mi fa mi re mi la si do si la si do si la. Mari sinikan selalu kata-kata Nana mila anta bekal Tuhan, Nana mila anta bekal Tuhan. Hatiku muji Tuhan kata wari paksa Puji-pujin man bana tetap lin ibas babaku. Harakiteken Tuhan usuhku ermengkah ate. Pediatlah kerina kalak si materuk ukur megi kencaras armeria ukur Nana mila anta bekal Tuhan, Nana mila anta bekal Tuhan. Marilah si beritakan kemuliaan Tuhan. Mari raduras kita muji gelarna. Artoto aku ibagikan Tuhan pemindonku. Ipulahina aku ibas kerina kebiaranku. Nana mila anta bekal Tuhan, Nana mila anta bekal Tuhan. Kalak si terdedeh pengarapan man bana meriah ukurna la arupe atena kalak mesera lebuh man bana janah ibegi kena Ipulahina ia ibas kerina kini serana. Nana mila anta bekal Tuhan, Nana mila anta bekal Tuhan. Ayat pengarak berita Simriah siwah 165. Nada dasarnya buat kami do sama dengan bes.
Mi si do si la sol do re mi re do si la do la si do re si la. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Laweslah aku dahi bapangku, janah ningku man bana. Oh Bapa, aku enggak dosa mandi bata, dengan salah man bandu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Bujur ras selamat berlatih.